ćaskamo, da pričamo, neko neobavezno tapkanje i ništa, da vam se javim i da malo pričam sa vama. Nadam se da ste svi dobro. Kod mene dešavanja u protekla, eto kao što sam već rekla, 2 mjeseca uopšte nije falilo. Stvarno sam bila jako zauzeta i sa dosta nekih privatnih stvari i onako baš sam imala dosta nekih promjena i dosta nekih promjena na pomolu i nekih dešavanja na pomolu. I tako što znam dosta nekih važnih stvari, tako da onako nisam znala gdje udaram i gdje mi je glava od svega toga. Tako da, tako su prošli 2 mjeseca da ja uopšte nisam imala osjećaj da ja toliko dugo nisam snimala. I onda sam bila u fazonu da moram da se pojavim što prije. Da se pojavim. Da se pojavim što prije. Da ne biste slučajno pomislili da sam odustala od snimanja ili tako nešto. Šta sam tu još htjela da vam kažem? Sem da, iako je prošlo skoro 2 mjeseca, meni to izgleda kao 2 dana ili 2 nedelje. U međuvremenu stavila sam proteze. Ne znam da li možete da vidite da se sad ne kezim. Nisam imala nikad nešto problema pretjerano da su mi zubi bili krivi ili nešto, ali kazala mi se bila prilika da ih potpuno ispravim, pogotovo donju vilicu. Tako da sad nosim protezu, tako da u početku malo mi je trebalo vremena da se priviknem. U početku kad sam je stavila, a to je taman bilo prije 2 mjeseca, mnogo sam više šuškala i mnogo se više čulo da je nosim nego sad, a u međuvremenu sam se nekako i navikla na nju i manje se i čuje. Tako da, eto, možda i to dobro. Ok, šta sam ovdje htjela da vam pokažem jeste, skoro sam bila nešto poručila od kozmetike i to mi je taman bilo stiglo prije dan ili 2, ne mogu da se sjetim. Mislim, u mojoj glavi je 2 dana, 2 nedelje, 2 mjeseca, 2 godine, sve isto. Potpuno sam, recimo u zadnjih par godina potpuno počela da gubim osjećaj za vrijeme. Tako da ja, na primjer, kažem prije nekoliko, to može da znači prije nekoliko dana, mjeseci, godina, pojma nemam. Mislim, ajde dobro, imam stvarno pojma između godina i mjeseca, toliko definitivno imam i dalje tu očuvanu svjesnost. Ali stvarno za neke stvari, znači, da li je bilo prije 2 dana ili prije 2 mjeseca, ponekad stvarno pojma nemam i ne mogu ni da se sjetim u datom trenutku. Tako da, prije par dana meni je stiglo to što sam ja poručila i nisam htjela da to razvrstam
previše gdje sam ja kupila kozmetiku. Znači tad oko 8. marta bila je taj dan promocija da sam dobila gomilu nekih stvari malih. Sad ću da vam pokažem iz kompanija koje su osnovale žene. Tako da sad ćemo da vidimo što je od tih brendova, koji su to brendovi, što je od tih brendova koje su osnovale i koje, u kojima su vlasnici žene. Tako da eto, to je bila ta neka mini promocija. Evo da prvo vam pokažem šta sam u stvari koje sam to ja u stvari naručila. Pa ćemo onda da pređemo na ovo što sam ja dobila. Ovdje imam jednu kremu za ruke koju sam sasvim slučajno otkrila da je savršena, jer ja sam neko, ako znate onaj moj video sa kako je ono bilo, kao neka prodavnica krema za ruke, ako tu niste vidjeli koliko imam kremi za ruke, pogledajte i sve će vam biti jasno. Neko sam ko je stalno u potrazi za dobrom kremom za ruke i ne znam, onako sve mi budu nekako okej. I ne znam, i stalno isprobavam nešto novo i uglavnom ovu sam sasvim slučajno otkrila kremu i oduševila sam se. Moj muž je ovu kremu kupio prije par mjeseci i stajala je na njegovom noćnom stočiću. On je inače veliki fan, mnogo voli Kiehl's, mislim da se tako kaže, poprilično sam sigurna. I kao što rekao, on mnogo voli Kiehl's i ja sad vidim ovu kremu i rekao, pitam ja njega, jel ti ovo koristiš? To jest ne znam ni da sam, ne znam ni da li sam ga ja uopšte pitala da li on to koristi, ja sam to samo uzela i ja sam se oduševila. I sad ta krema, njegova je bila od 75 ml i ja sam se oduševila. Da ponovim još jednom da sam se oduševila. I uzmem ja nju, koristila sam jedno sigurno 10-ak dana i super mi je bila. I onda sam odlučila da je poručim u većem pakovanju. Ova je 150 i stvarno je predobra. Savršena je. Kao malo je, mislim, makar je oni opisuju kao da je malo gušća, nije nešto specijalno, baš se lijepo upija i stvarno je savršena. Nisam ja nešto pretjerano, evo na primjer kao moj muž, nešto da sam ih ja sad koristila Kiehl's ranije, on jeste od uvijek, bukvalno od kako ga znam, i baš onako se hvali sa njihovim proizvodima. I šta još, i onako relativno su popularan su brand i to je to. Ne znam, recite mi da li kod nas na Balkanu ima Kiehl's i da li neko od vas voli nešto Kiehl's. I uglavnom to bi bila ova krema za ruke. Da pređem dalje, jer već pričam 17 minuta, znači video će trajati do sjutra. Ovo sam vam već ranije pokazivala. Znam, točno se sjećam. U jednom od prethodnih videa ovo je, nego ne mogu ni da je držim koliko je teška. Ovo je kao body scrub sa 10% alfa hidroksi acid i ona mi je super. To već sam vam pričala u jednom videu
oni izbace XL pakovanje. I ja naravno to kupim, stalno imam. Super mi je ovaj body scrub, nekako dobar mi je, najviše ga koristim za ruke, onako za, kako se to kaže, za kao ovaj gornji dio ruku. Ne znam da li neko od vas ima na engleskom, odnosno ne na engleskom, da li je to neki univerzalni naziv. Ko to ima, znači šta je keratosis pilaris. Zvuči, ne znam kako zvuči, da li zvuči strašno ili ne strašno, uglavnom bukvalno zvuči vjerovatno kao neka dijagnoza sad nekome ko ovo čuje prvi put. Ali uglavnom, onako, meni se uvijek, znači od malena, sam imala kao kožu, ja ne znam ni kako to iskreno da opišem. Onako nisam imala nikad glatku kožu, onako skroz onu baby kožu na rukama. Uglavnom ovaj body scrub mi stvarno u tome pomaže i baš mi je nekako sredio mi je to zašto mi je trebao i nekako, ne znam, kod nas nikad nisam mogla ništa ovako da kupim i ni na šta nisam nailazila. Ne znam da li se u međuvremenu stanje promijenilo. Ko ima nešto slično, znaće o čemu pričam, ubijeđena sam, ali ovo mi je stvarno pomoglo i svaku preporuku bukvalno za ovaj proizvod ili nešto slično, ako možete do nečega sličnog da dođete. I šta sam tu išla da kažem, ništa, i onda to koristim jednom nedeljno i onako stavim jedan losion koji obožavam i stvarno mi onako koža bude super i baš sam prezadovoljna. Tako da ako imate ovako sličnu kožu kao ja, u gornjem dijelu ruku, nadlaktice, nadlaktice, sjetih se da su uglavnom nadlaktice su u pitanju. Nadlaktice. Uglavnom, vjerovatno kad budete ovo slušali, pitaćete se zašto ova žena priča 100 na sat i o čemu uopšte priča. Uglavnom, šta još? Ništa. Znači, već sam bila pokazala ovaj proizvod, uvijek ga imam, opet sam ga naručila i to je to. I treća stvar koju sam odavno nešto htjela da probam, bio je kao ovaj Microderma Abrasion Scrub. I sad, brand je Dermae, stvarno volim ovaj brand, prirodni su svi sastojci, koristila sam nešto ranije, tipa bilo je za kosu, onako nešto za tjeme i bilo mi je okej. I odlučila sam da uzmem kao ovaj scrub za lice. Kao kaže da nekako osvježava kožu, čini je mekšom i ima onako baš dobre recenzije. Tako da sam se odlučila da ga probam. Nisam ga još probala. Čekala sam prvo sve vama lijepo da pokažem. Da onda sve sortiram kako, gdje i šta. Znači, to su bile te 3 stvarčice koje sam ja naručila i da vidite šta sam ja to sve dobila, bukvalno besplatno, samo zato što sam u suštini sad manje više, pošto sam se malo uhodala, znam da uvijek sačekam
ovaj set ili ovaj set i onda na primjer ako to ispustite, odnosno propustite, samo sačekate tipa ako možda za nedelju dana nešto će drugo da bude i evo sad ćete da vidite šta je sve u pitanju. Eto, maltene besplatno. Ok, prva stvar, ovo su kao neke trakice za kosu. Invisible kaže 3 su neke trakice za kosu. Ok, neću se puno na njima zadržavati jer imam još stvarno puno proizvoda. Ovo je brand Soap and Glory. Soap and Glory. I ovo je kao neki body butter. Body butter. Rosicast šta kaže? Vitamin E, rosehip oil i shea butter. Ovaj brand onako relativno gledam. Viđala sam ga, ali ništa od ovog brenda nisam ranije probala. Vidjet ću kako će ovo da bude. Uglavnom, meni su ove minijaturne stvarčice jako su mi praktične i obožavam ih. Pod jedan mogu ovako nešto da isprobam. Znači, nevažno da li dobijem ovako neki set besplatno uz već nešto što kupim ili kad kupim baš za pare nešto manje, volim da isprobam neke stvari, a bez da kupim veće pakovanje ili da platim punu cijenu tog većeg pakovanja. Jer mislim, u suštini, iskreno da vam budem, return policy je toliko dobra da možete da probate i da vratite 99% stvari na 99% mjesta. Tako da, ajde, ne mogu baš za tu nešto da kažem da ne bih mogla da vratim, ali ovo je dobra fora jer mogu da probam neke stvari, neke brendove i da vidim kako je šta, a da maltene nisam dodatan novac na to potrošila. Ovo je isto relativno jako popularan brand skincare Tula. Onako bili su u jednom trenutku napravili baš neki boom. I sad ovo su kao neke, kaže, brightening treatment drops. Aha, da vidim. Da, ovo je kao, znači nešto da isto onako kao osvježava kožu, izjednačava ton i umanjuje kao ona mjesta gdje imate kao hiperpigmentaciju. Jednom sam od ovog brenda kupila kao bio neki gel za pranje lica koji je imao baš onako relativno dosta dobre recenzije i meni je bio užasan. Znači, taj gel za pranje lica mi je mirisao na omekšivač za veš i ja sam to probala i ja sam to vratila. Isto na ovo mjesto gdje sam uzela i gdje naručujem sve ove stvari na Ulti. Kao kod nas neki Cosmetics, DM, Lily, šta znam. Ulta se zove prodavnica. Odnosno mjesto gdje ja kupujem svoju kozmetiku. I uglavnom, ja sam taj gel za pranje lica vratila. Bio je užasan. Em što je mirisao na omekšivač za veš. Em što mi je onako, potpuno mi je koža bila kao
stvarno nisam ni znala da ja mogu nešto da probam od kozmetike i da to vratim. U principu mislim da je u 2 mjeseca da ostane 80% proizvoda i možete da vratite, znači kao što sam rekla, u roku od 2 mjeseca od kupovine i da je najmanje 80% proizvoda nepotrošeno možete da vratite. E sad, kako se to njima isplati, ja pojma nemam. Uglavnom tako je i ja to u početku iskreno stvarno nisam ni mogla da vjerujem i sad to znam tako, ne znam, evo možda sve ukupno, ako mi se nije svidjelo 5 stvari, recimo, koje bih poručila. Ako mi se možda ukupno nije svidjelo 5 stvari, ne znam, 5-6, ja sam iskreno to onako ili potrošila ili sam nešto na pola bacila i to je to, ali tek onda sam naknadno shvatila da ja, odnosno saznala da mogu da vratim stvari i ništa, nemam pojma šta sam tu nešto dodatno htjela da kažem. Eto, znači od tog brenda taj gel za pranje lice mi se nije svidio, vidjet ću kako će ovo za lice da mi bude. I znam eto da sam u jednom trenutku počela da pričam koliko volim ove neke mini stvari, jer su mi praktične, znači mogu da probam brand, proizvod i mnogo su mi dobre za putovanja, znači savršeno, tako da uvijek volim da imam ove stvari male, jer mi se sva putovanja tako dobro dođu da je to nevjerovatno. I eto, naredna stvar je, evo, isto na fonu ovoga, prepoznajem po ovome KP Keratosis pilaris, tako da po tome znam zašto je. Isto kaže 10% AHA, Body Bump Speak On, brand je Kopari. Gledala sam baš ovaj proizvod ranije i nisam ga nikad probala, nisam nešto eksperimentisala jer ovaj First Aid Beauty brand, ovaj body scrub mi je super i onda sam samo uvijek njega kupovala, ali definitivno će biti interesantno da probam ovaj Kopari. Da, Kopari. I to je to. Idemo dalje. Šta sam, eto, znači šta već tu imam, 1, 2, 3, 4, ovo je 5. stvar. Ovo je kao Sweet Spot Labs brand, Moisture Restoring. Ovo je Sweet Spot Labs bez mirisa, 24 sata hidratacija i kao da umiri kožu, Rich Full Body Cleanser. Znači još jedan sjajan proizvod za putovanja. Kako vi kad putujete, da li nosite onako neke svoje stvari ili volite da putujete prazni i da tamo kupite negdje kad stignete sve što vam treba? Ja u principu volim da ponesem svoje stvari, nekako ne volim negdje kad odputujem da, mislim to se ne odnosi naravno kad idem kući, i kad putujem kući, ja nekako volim da ponesem, da ne bih morala negdje na nekom mjestu na putovanju da sad obilazim, da tražim, ne znam ni ja šta, tako da opet se ponavljam, ali zbog toga su mi ove
ovo, ne znam, vidite, savršeno. Ja stvarno ne znam koliko će ovaj video trajati, a ne mogu da vjerujem da već ovoliko dugo pričam, a bukvalno mi se čini kao da pričam 100 na sat. Mislim da ni u jednom videu. Uglavnom, evo je ta kremica. Preslatko. Mislim da ni u jednom videu do sad nisam ovoliko brzo pričala, bukvalno 100 na sat, 100 tema, tako da se nadam da vam neće biti hektik kad ovo budete slušali stvarno. Ništa, to je ta kremica. Šta imamo dalje? Ovo je neki serum za lice. Dermatologika. Što sam se iskrivila pretjerano. Kako mi je tu telefon i kamera, pa sam se skrbila. Da vidimo da i njega otvorimo. Mislim, možete da vidite koliko su ove stvari male. Ovo je na primjer 3 ml, ali ovo sigurno ovdje ima za 3 puta. Da se nešto proba, tako da je u tom slučaju, mislim, to je stvarno dovoljno da vi nešto probate i vidite da li vam nešto odgovara ili vam nešto ne odgovara. Ovo je NYX-ov primer za lice. Ovo je NYX-ov primer za lice. I NYX sam prije koristila. Ok, stvarno, sve što sam od njih probala je ok. Ne znam, pišite mi u komentarima da li nešto od ovih brendova ste koristili. Je li vam nešto slično? Isto tako dobro. I da li koristite nešto slično kao i ja? Ili ne znam, da li volite ovakova mala pakovanja, mada već mislim da ne znam koliki je ovaj primer inače, ali ovo je baš, mislim, ok, veličina 8 ml, sigurno. Ja mislim je taman za nekih 6 možda. Pa dobro, pojma nemam iskreno. Da ne licitiram sad koliko može puta da se isproba. Uglavnom, moja poenta je da dovoljno puta možete nešto da probate. I da vidite da li vam se sviđa. Naredni proizvod. Ovo je kao maska za kosu.
životu što sam vidjela. Sad ću ovo da vam pokažem. Ovo je kao za usne i za cheeks i za obraze. Samo vi pogledajte ovo. Znači, tako prelijepo miriše, ja ne mogu da vam objasnim. Ovo je nešto najslađe u životu što sam vidjela. Brand Jane Iredale Just Kissed Lip and Cheek Stain. Ovo je kao glikolik i vitamin C. Glow Baby Booster Serum. Glow Baby i brand je Pacifica. Znači da vidim 1, 2, 3, 4, 5, 6. U stvari mislim samo sekundu. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mislim da je u stvari 11 stvari bilo. I eto, sve sam vam pokazala. Neću još mnogo da dužim. Snimila sam, znači, ispred toga još jedan video ulogu. I postavit ću vam video sjutra. I eto, ne znam šta bih vam još rekla. Stvarno sam se onako, dosta sam se ispričala. I iskreno kasno je i baš sam umorna. Idem da se kupam i da spavam. Ili ću da se okupam pa da editujem video. I tako onda da spavam. Vidjet ću. Uglavnom, nadam se da ste svi dobro. Nadam se da će vam se videi svidjeti i da ćete uživati u njima. Onako sam se u jednom trenutku stvarno bila sanijela kroz priču i onda sam u jednom trenutku, sad možda pri kraju videa, mislim da mi je nekako energija pala jer snimam već skoro sat vremena. Tako da idem, prekidam, vidimo se, ne brinite se, tu sam, snimat ću čim ugrabim od 1000 nekih stvari i obaveza, tako je nešto trenutno. Sigurna sam da će biti puno mirnijih nekih perioda, tako da, eto, to je to. Ljubim vas sve puno i pozdravljam i hvala što ste